Всем добрый вечер. Хто гэта смог глядзець. Сёння мы працягнем наше пахажденне ў трэцім Silent Hill. Надеюсь, Шекспира больше не будем. Угу. Я памятаю. Палки яшчэ няма. Кем? Меню выглядае так, быццам тут было кафе. Витаю, Аня. У тебя день? Вечер. Угу. Ну, добра, калі заўсёды дзень. Ой, я тут толькі пачала, павярнулась да гэтага месца. Знайшла зноў трубу. Так што будем зараз мутузіць всех. А, вот что у нас не прогрузилось. Мотыли. Окей. Ну, тут быццам бы ўсё. Так, ну давайте почвары сделаем. Камера.
Зараз. Є. Зачистили. Тут щось зачистили. Отсюда я пришла. А, нет. А, тут написано, что есть. Ну-ка. Зачем? Окей. Бегу назад, заховаю. Прогресс. Где? А, я помню. Питання велике зараз. Куди мені йти, що мені робити? Так незвичайно виглядають файти в тому плані, що таке розміщення камери скульне, конечно. Это гульня. Їх ото 20. І куди далі? Я не ведаю, куди далі, що робити. Мабуть, поїсти мотыльков облить чимось. А, раз я зараз заховалась, я поспробую зараз гэтага монстра тут трубой забить. Поглядим.
Весело, што яны не дропаюць нічога, ні патронаў. Ні хілак. Ну, добра, што зачысцілі гэты карыдор. Ён палезны. Хаця дзе зброя, сіла, думка. Так. Нічога. М. Ну что ж, тады, мабыць, пойду на верхні этаж зачищать его. Там багато монстраў.
Манекены. Все. Он меня достает? Нет, не. Тут была собака. Мгм. Вельмі непрыемны водар. Лепш гэта не каштаваць. Мгм. Тут якаясь загадка, но я не могу нічого зрабіць. Кушай, кушай. Ай, собачка, кушай. Ну, тут же павінна штосьці быць. Я ж не просто так сюда шла. Мгм. О, пры, пры абследаванні прадмета яна сказала, што калі гэта змяшаць з как раз такі хлоркай, то яно зробіць газ, які атравляе. Мгм. Ну жа. Я кажись, зразумела, што трэба з гэтым рабіць. Ну, ідём назад.
там все повинно было убить. И зараз мы включим вентиляцию. Все будет добре. Я б сюда... Я вже залякалася, що він помре. Все, ура. Забито. Ну. Які цудовні гуті. Мясо. Свинина, как-нибудь точно. Патрончики. Як цудовно. Так. Угу. Так, лепш по правой стороне зараз пойти. Зачинено. Пожалуйста, камера. О, тут можно типа сгруппироваться. Прикольно, прикольно. Да мы выйдем сюда. Я, мабуть, пойду там, да. Проверю. Той коридор. Где тут хтось выл? Шинина. Так, не хочу сюда. Окей, тут все зачинено. Ну, добре. Хоч і графіка стара, але все равно монстри виглядають страшними, цікаво, як вони виглядають в новому Silent Hill. Ну, ремейк же гэта ремейк другой часткі. Як я казала, все монстры у кожнай часткі свае, і гэтых монстраў ты не пабачыш у ремейку. Вось. Який чудовий гід. Але я просто сам факт, что тут буквально все монстры бридкие и страшные. Так, так, так. Ой.
Я поняла, что это за звук, это летающие твари. Я их ненавижу. Так что мы бежим. Ну, як цудоўна. Якая-то штука. А, орех расколоть, мабуть. А, там не было ореха, а просто драгоценный камень. Лунный камень. Чик. Дверь і сейф. Выглядае, быццам тут чалавека прывязвалі. Не хачу нават думаць аб тым, для чаго гэта выкарыстоўвалася. Мгм. Мгм. Гэты сімвал выглядае, як быццам яго нарысавалі кроўю. Мне здаецца, гэта якойсьці прокляты сімвал. Не мудрено, што мая галава баліць, і мне так кепска, калі я гляджу на яго. Гэта мусар? Не, ён водар ад яго іншы. А, гэта пазоў. Ой, блін. Тут штосьці є. Дай пройти. Дай пройти. Дякую. Ну, пытанне цяпер, навошта гэты каменьчык нам? Мне здаецца, тут наверх зараз пойдзем. З яго дапамогай. По правой стороне пойду.
Окей. Спускаемся у якую-то дыру. Чому би ні? Ой, блин, там босс на базузе. Ну ладно. Это червь из дюны. Быть. Не, отойди оттуда. С этой стороны уже. Нет, 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 нет. Окей. Утка. Я не очікувала такого. What? Що? It's the shopping mall just like before. М. У торговому центрі все добре стало. Am I back? Як було раніше. Я повернулась. Ти краще справляєшся з монстрами, ніж я, молодець. Гэта першая лакацыя, гэта быў типа туторіал. Вось. Ну, то бок першая лакацыя туторіал. Вось. Мы нават яшчэ не ў Silent Hill. Так, серйозно. Зачинено. Тихо.
Эх, чему это не хилки? Будьте хилками. А, Дякую. Дякую, что подказываете. Мгм. Ну, будем верить. Зачинено. Так, мне здаецца, зараз трэба сюды выйсці, но я хочу тады вось гэты каридор праглядзець. Мабыць, тут хілкі будуць. Тэлефон не працуе. Так, мы яго выкарыстоўвалі каб тату патэлефанаваць. Жаночае прыбіральня, мужчынскае прыбіральня. Всё зачынена. Мгм. Я не здзіўлена. Чорная пятніца. Heather, Хевер, It's you. гэта вы? what just happened? Што здарылася? You must be one of them. Вы што, адзін з What іх? did I do? Што я зрабіў? And what do you mean by one І of што ты them? маеш на ўвазе, You're гаваря, што in я on адзін this з with that іх? Claudia, aren't you? Ты з гэтай Клаўдіяй, так? Claudia? Клаўдіяй? What about Што her? з ёй She такого? asked me to find you, that's all. So Яна you запытала are one мяне of them. знайсці цябе, гэта ўсё. Так ты адзін з іх. Клаўдію, гэта ўсё зрабіла? Look, I was Слухай, just hired to find you. Меня просто наняли, каб цябе знайсці. I'm not on anybody's Я side. не выбіраю нічую I don't know сторону. anything about Я нават не this. ведаю, што тут вообще адбываецца. Why don't you start by telling me what happened Э, here? Пачні і распавядзі мне, што тут That адбылося. monster. І гэтыя What the монстры, hell was that? што гэта было? I don't know any more than you do. Я не ведаю нічога, як і All I ты. know is that things are getting Ты што really ведаеш, што screwy ўсё around here, вельмі and хуёва I тут. got a weird feeling it's got something to do with me. І ў мяне Maybe є you're just an пачуццё, што innocent гэта са мной bystander, but звязана. I can't feel Мабыць, ты sorry проста for you 'cause you dragged me into прахадзіў this. міма, но ты мяне ў If you гэта hadn't found уцягнуў. me- Калі б ты мяне б не What are you знайшоў, talking о чым ты about? вообще гаварыш? What's so special Што about з you табой anyway? такога асобенага? If I knew that, I wouldn't be so Калі б я confused, would ведала, I? я бы так не... Короче, не была б так здзіўлена, што I тут know there's всё something. адбываецца. Но я ведаю, што штосьці са мной звязана. Something I've been running from and Штосьці, ад forgot чаго я for a long бежала time. і аб чым я забыла. How did I remember that? Ну как мне успомнить всё? What's wrong? Что не Nothing. так? Where are Ничего. you going? Куда ты идешь? I'm taking the subway home. Еду на метро додому. What should I do? А мне што How рабіць? if I know? Адкуль я ведаю?
Я так дзівлюсь, дуже падібна да другого фільма поки що. Так. Мабыць, першы фільм гэта была экранізацыя першай часткі, а гэтая трэцяя гэта прамой працяг першай. То бок другая яна як аддзельна, як спін-офф, грубо говоря. А вот першая і другая яны ў адном сюжэце, грубо говорячы, вось. Ну, наколькі я ведаю. І гэтая Клаўдія, ну, якую мы сустрэлі на прашым стрыме, яна і ў першым фільме яна была, па-моему. Яна трохі выйду, надеюсь, що встигну до тебе. Окей, давай. Па-па. Звычайны амерыканскі падростак едзе дадому з пісталетам у руках. Зачынена. Замок не працуе. Замок не працуе. У мяне няма жетончика. Ой, блін. Мапа. Дякую. Зачинено. Я все-таки хочу тут все оглядеть. Карта. Автоматы. Я сама ведаю, як дабрацца да дома. Мне проста трэба на станцыю Берген-стрит на 3-й платформе. Ну, поезд туды ідзе ад 3-й платформы. Кулі. Чаму б не? Пойдем сюда. Все не працуюць.
телефоны. М. Наверх. Всё зачинено. Прям на цепи. Болтом закручены. Руками не могу открутить. Замок. Зачинено. Як чудово. Ну, пошли. Ой. Нет. Окей. Ну, будем ведать. Так, тут одразу можна пройти. Ёлка. Добре. Зачинено.
Навошта я гэта рабіла? Дзінь-дзінь. Вітаю, Юля. О май гад. Ой, Так, симулятора. Можно подать. Хорошо. Эх. Мгм. Шукаем все, что плохо лежит. Жесть. Я буду в двухак. Так, добре. Поднимаем прогляды. Я пакуль у першым стриме толькі пачала. Гэта галоўная гераіня Хэфер. Вось. Яна проста звычайны падлетак, і мы нават зараз не ў Сайлент-Хіле, а проста у гэтым у рандомным. Як гарна гучыць. Проста у яком-то рандомным горадзе, вось. І яна проста была ў торговым цэнтры адна, уснула, і во сне ей приснилась какая-то жесть. Вось. Окей, ты бачила? Ну, все равно. Я так расскажу, что мы зараз шукаем путь додому. Вось. І на метро едем до нашей хаты. Вось. У нас 13 патронов. Просто цудовно. Мне нравится, что все части, кроме другой, связаны с культистами. Так.
Нельга, прости, ну хілки, ну подбери ты. Пожалуйста, хілки. Патроны. Дякую. Другой самый оригинальный сюжет. Так, згодна? Ну, другая ж частка лічыцца самай лепшай, таму што яна і такая і сама ў сябе, і ўсё аб'ясняецца, ну, больш-менш аб'ясняецца. Яна як самастойная. Вось. Окей. О, гаечны ключ. Мы можем зараз адкруціць. Так, я зараз, мабыць, буду рашыць. Так, дзякую. Зігзагамі просто бегаем. І ўсё будзе добра. Я пойду сохранюсь. А то мало ли. Кстати, у них раз ремейк другой хорошо зашел, то думаю, и ремейк третий зробят. Так. Но мне здаецца, тады трэба першую рабіць, а потым другую, таму што яны ж связаныя сюжэтна. Вось. Ну, будзе добра, калі зробяць. Просто гэта будзе праз года 4 яшчэ. Мгм. Мгм. Зачынена. Выкарыстаць. Мгм. Так, тут павінен зараз быць шорткат. Зачынена. І ўніз. Добра. Будзем ведаць. Но спачатку лут. Так, ладно, я пойду. Всім смотреть. Добра, добра. Угу. Дзякую за тое, што завітала. Падарунак. Ну, хто каму будзе дарыць зброю? Не думаю. Ніхто бы мне такую гадасць не падарыў бы. Ну, я возьму. Будзе, короче, добра супраць монстраў. Шаткан. Так. Найс. 6 набоев. Там штосьці вылезла. Я не буду чапаць гэтую. Гэтую пачвару.
Не пройти. Вот. А, пожарная дверь. Тын-тын-тын-тын-тын. Так, это на 4-ю, а далі на 3-ю. Нам треба на 3-ю. Как додому доехать? Ладно, чекнуть 4-ю. Нет, не чекну. Гудбай. Так, 3-я. Найс. Мабуть, почекаємо просто поїзд. Так, ні, тільки не падай. Угу. Шорткатик. Добре. Спробуємо. Давай. Забирайся. Нет. Не поспела. Ну, поехали до дома. Где же, где же? Где дверь? Так, я щось тут не разумею, но пойду сохранюсь. Потому что тут сейф близко. Собачки. Добре. С собачками все добре. Не хвалюсь. Мабуть, треба на 4-ю буде тоді пойти станцію. Каб поезд попасть, трапить. Мгм. Я не пам'ятаю, отсюль, по-моєму, я прийшла. О, тут. Ура!
Як гарно. Нет, 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 нет. Молодця. Так тримать. Прям перед сейвом. Ну, я і так заховалась. Ну ладно. Яна якая-то суіцидальная, мне здаецца. То з гэтых з балконаў прыгае, то тут вось пад поезд. Ну. Так, направо. Зато у гэтым праходжанні вы пабачыце все анімацыі смерці гераіні. Вось все вось гэтыя скрыны іх гейм-овера. Вось. Так, скіпнуць можна? Угу. Газета, тыя ж самыя старыя статьи. Ой-ой. Угу. Тое ж самае. Этот символ і на полу нарисовали. Спадзяюсь, я не буду проклята, калі я наступлю на яго. Ой, дякую, Хопер. Я поберегу патроны. Их можно и... Здоровье в порядке. Ну, можно одну заюзать. Точно все добро было. Як чудово. Треба буде скаргу у метрополітен написати, що не працює світ. Пустая банка из-под сок. Так, камера. Ой, ну иди сюда, тварь. 4, 5. Ну, беги, беги. Побачив, что я великого забила. Ось побег. Цапнул. Ничего не было.
Ще одна банка з-під соку. Аптечка, шотган. Точнее, набои для шотгана. Коперки. Коперки. У нас небогато. А хотя аптек. Небогато. Ой. Камера. Дякую. Что паспрабуем? Шотган на гэтай. О, добра, што я ехала, не будзіла. Подыхай ты ўжо. Так, набояў няма. Набояў няма. Я щось не можу зрозуміти, звідки в Silent Hill метро. Так от іменно нема у Silent Hill метро. Ми не у Silent Hill. Мы у якомусь рандомному городе і едем домой. Не, гэта яшчэ не Silent Hill. Яна убегла ад гэтага дэтэктыва, сказала, я поехала на метро дадому, все, гудбай. І ён такой, мне што рабіць? Яна такая, мне пофігер. Ну все. Это жердя якийсь монстр. І просто кошмарить. Угу. Так. Ну, в фильме такого детектива вбили. Ну, поглядим, что тут с ним здарится. Поезд никуда. Граффити. Такое брудное, что я не могу прочитать. Ну, не парься. Гэта сімвалы тут напечатан пасярод графіці. Выглядае так, як быццам яго толькі зараз намалявалі. Ну хто? І чаму моя галава? Не ведаю чаму. Так, спадзяюся, мы на той станцыі. Нам не прыйдзецца зараз тут у туннелях просто і каналізацыях бегчы. Як цудоўна. Няма мапы. Угу.
Замок сломан. Назад, 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 назад. О, вітаю. Гэта Аня прарэкламавала мой стрым. Перц. Трэба з пісталеціка пастраляць. Як гарна. Нічого палезнага. З якіх це перві Наталія пачалі стрыміць паскудзельнасць? Це першы стрым? Не першы, другі. Ну, вырашыла на Хэллоуін пастрыміць Silent Hill 3. Чаму б не? Ніколі не грала. Вось. Так, калі маленькая, то возьму гэта маленькую. Палкой буду бить. А насамрэч я ўжо стрымерала 2 гады таму калісьці, вельмі даўно. О, добра. Мінус 1. Ну, гэта штукі лепш, чым сабакі. Гэта самыя безабідныя ворагі тут. Самыя лёгка забіваемыя. По одному. По одному. Давай, давай. Иди сюда, один. Добро. Добрый. Я не ведаю, двуножка. Эй. Ну, гарно. А, блин, я чапляюсь турбой за гэтую. За стену. Это дрэнна. Мапы няма. Чему бы не пойти сюда? Новая палка. Ей. Heavy Weapons Girl. Мол, вельмі цяжкі, но зато вельмі вялікі дамаг. Ці монстры выглядаюць як статеві органы на ногах. Від цієї думки стає ще страшніше. Так, так. Ну все, вам пизда.
Тут коробка с инструментами, но у нее ничего полезного. Так, наконец, мапа. Штось унутры, но яно не адчыняецца. Гэта і к лепшаму. Я ўпэўнена, нічога добрага тут няма. Ой, ну і з гэтай не парашыць. З гэтай сякерай. Так, ну я лева тады прачекаю далей. Чаму бы не? Ну, павярнусь назад. Куль я прыйшла. Чаму б і не? Зачынена. Мгм. Іди сюди. Як ти його не зачепила? Мне труба больш падабалась. Будзе весела, калі мяне зараз тут. Так, труба. М. Дзякуй, што чакаеш. Еп. Ну, зато мы ведаем, што ад гэтай новай зброі нічога добрага. Гэта проста я магла так абайсці. Ну. Мінус апцечка, ну. Мгм. І там было роўным счётам нічаго. Добра, і тут нічога. Ну, павярнусь туды яшчэ прачекаю далей. Раз уж я тут на такой місіі, чаму бы не? Ну, наша улюбленая нічаго. Дзякую.
Странная. Давай, давай, иди сюда. Камера. Нет, назад. Мгм. Камера только... Ну, камера. М. Так, ну треба далей там чекнуть, тому що я боюсь, що тут зараз буде. Та. Мгм. Сейф. Мне потрібен сейф. Свинина і гілки. Бутилька вина. Як цудовно. Гілка. Мгм. Картонна коробка. Эй, ты что? Мені потрібен сейф. Вельмі давно його не було. Мені гэта не падабаецца. Так, там нічого не было. Ладно. Пожалуйста. Нет. А, нормально.
Это гадина просто. Подохни. Плиз. Двенадцать куль, 5 шотгана, 16 мяса. Ну, мясо хоть есть. Угу. Мы ведаем, як это может скончиться. Что нет. А вообще тут можно было прорашить просто и все. О! Подбери трубу, подбери. Ладно. У нас есть труба дома. Где она? Сейф? Не, на во что нам сейф? Давайте босса уже одразу. Мгм. Не працює. Ну, пойду налево. Нет, камера, камера. Я ж нажала, ладно. Мгм. Сходим направо. Нет, 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 нет. Нет, я пока не хочу ничего включать. Нічого нема у топлівному баке. Угу. Гэтаму воно не працюе. Як добра. Так, нам, мабуть, треба ўключыць насос, каб падкачаць знізу воду і туды пралезть. Што гэта за машына? Па выгляду больш не працуе.
всяка фігня. Чита речі. Хтось типа написал все, много чего на доске, но уже не прочитать. Ну, виглядає не так уж і важно. О, хілка, хілка. Нічого полезного. Наконец-то сейф. Там застался керосин. Калі б у меня был контейнер, я б могла б туды пераліць. Бутылька ад вина. Угу. Мы сюда керосину додали. Тут нельга было б взять яшчэ бутылек ад вина, яшчэ сюда керосина і зрабіць молотава. Гэта ж просто з аднаго молотава некалькі пачвар можна было б забіць. Калі будуць загадкі. Адкуль я ведаю, калі яны будуць. Калі-небудзь. Ой. Маленькие. Наступний. Містер, алло. Вітаю. Нет. Так, отдыхай. Гэта што? Гэта куды? Ой, як цудоўна. Я тут парашу. Можна, я просто пробегусь. Калі што, я толькі засейвілась. Шаленые бджылки тут с нами. Ну, ничего тут нема. Непоганая ідэя з коктейлем Молотова, але ты маеш сябе відчувати беззахисною школяркою, якая б'є монстрів трубою. З Молотовим було б занадто просто. Мій індійський друг передає тобі привіт. Він чогось не може писати в чат. Hello, Anna's Indian friend. Ты прям всю группу підтримки сюди нагнала. Ну, я не супер. Я просто жартую. Где наше вино? Угу. Я не бачу його в глядачах. Може в аккаунті не зайшов? Може в аккаунт не зайшов? Ну йому
тады написали адразу ў чаце, калі б ён, ну, хацеў бы напісаць, яму бы адразу типа залагіньцесь і тады пішыце. Угу. Все, вода сышла. И теперь я могу туда спуститься. Конечно, калі водар мне будзе дазваляць. М. Ой, фу. Мгм. Адсюль вода і сышла. Лесвіца. Нічого. Якая цудоўная дарога дадому. Просто мроя, мрія. И все вниз, и вниз, и вниз. Глубей, глубей. Ой, бля. Я адсюль упаду. Я адразу бачу. А насамрэч гэта вельмі мне напамінае першы Silent Hill. Прям каналізацыя як быццам Silent Hill'аўская. Косці топае. Топ, 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 топае малыш. Добра было б, канешне, яго забіць. Ну ладно. А тут тупик. Hello, Ike 61. Сюда можна спрыгнуть. Ну, добре. Будем ведать. You play the game very nicely, and it's quite the horror-inducing game. Yes, it is. I try to do my best. Отчинено. Только не бутылки. Зачинено. Ні.
Яшчэ одна доска. Гэта сістэма наблюдзення. Я нічого не бачу, но, мабыць, всё сломана. Опасность. А, ну, я не хадзіла яшчэ, трэба чекнуць дзверь тут напроціў. Мала ли. I'm watching you play at 5 AM. I hope you will get enough sleep. Ей. Я ж тут не была? Не была. Была? Потрошки. Больше ничего. Мусор? Адкуль столькі мусора? А, мабыць, гэта проста ўсё, што ў гэты выбрасываюць у каналізацыю. Ой, сколькі тут мусора. А гэта адкуль? Мгм. А мне казалось, яна дастане гэты прыёмнік. Фен. I mean, I didn't sleep this night, and it's Monday today, so imagine this situation. Nevertheless, it's really fun to watch, and it's very interesting as well. Thank you very much. Hope you enjoy. I'm just... Я трачу время, лепш ісці. Мгм. Што гэта за машына? Ну, не выглядае, як быццам яна працуе. Кстати, не, нельга выключыць свет. Нет. Як гарна.
Гэта быў гейм-овер. Мгм. Ну, як я і сказала, вы на гэтым стрыме пабачыце все гейм-оверы, вось. А я цяпер ведаю, навошта я взяла этот фен. Эхе. Ну что? Эм. Мгм. Розетка. Ях, як цудоўна. Што гэта за валвы, як іх? Прыцілкі. Думаю, што нічаго важнага, лепш аставіць усё як ёсць. Ну ўсё, тады шатган не патрэбен. Зноў паспрабую гэтую штуку. Добре, що це не мастер Dead Space, а то він би не знав так просто. Так? Так. Ну адкуль ти ведаєш? Мабуть, ти у Dead Space просто не знайшла фен, вось, і не кинула у монстра. Там штосьці є, но я не можу нічого здвинуть. Нет. Стоим, 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 бежим. Здається, у нас пробої швидше бігає. Там же ничего не... Нет, все. Ну все, это выход, мне здаецца, з локацыі. Абярэжна. Мгм. Ничего, что бы мне дапамагло. Ей, мы гэта зарабілі. Не, 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 не. Ай. Только не говори мне, что ты тут живешь.
Не бачу сейф. Бачу сейф, не бачу перешкод. Стройка. Як цудоўна. Вось што, кстати, нашы продкі сябе уяўляюць, калі мы там задержваемся просто на 5 хвілін. Ну, калі мы в дзяцінстве затрымлівались на 5 хвілін, і там не в 9 вечера, а в 9:05 бежалі дадому. Вось яны думаюць, што вось мы вось так вот ужо дабіраемся. Для 2002 года графон «Моё впечатление» в GTA San Andreas хуже был. Воу. Так? Так. Ну, тут же нема open world. Линейное все. Можно сэкономить на ресурсах и прорисовать больше детально. Мапы нема. Электричества нема. Табок фен больше не спрацуе. Якасьці шпаклёўка. Цемент. Мне вось вельмі не падабаецца, калі камера такое робіць і штосьці рэзкае я чую, таму што я не бачу. Зачинено. На 3-м узроўні дах разбураны, так што для вашай бяспекі зачынілі дзверы. Зачынена. Коробка з інструментамі, нічого полезного. А на 4-м этаже подлога уже разбурана. Ну, там 3-й дах, 4-й подлога. И то же самое зачинено. Пятый. 5-й поверх. Нічого такого. Туалет. Виглядає, як быццам його використовували. Нічого незвичайного. Трона. Тут, здається, хтось жив. Бомжи. Нічого, у нас є трупа. Так, я хочу гэтую хілку. Калі я зараз провалюсь. Окей, я не провалюсь. Ну, хтосьці тут вось прям жив і спав на гэтым хамаке. Куди мені істи? Ну так, слишком... Ну, короче, нельзя тут
Грязный матрас. Бросить его униз. Так. Ви. Ми зараз на 4-му поверхі. І тут у нас подлога разбуренная. Ой. Не, назад. 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 Почему бы не поспрыгнуть? А блок не працює? Яго гэта не станець, гэта плохо. М. Мапы няма. Ну, пойдем. Окей, не пойдем. Куда, право, лево? Лево? А ты права? Да. Позор. Блин. Ой, навошта я повернулась? Толькі патроны усрала. Ладно. The tabletop is covered. Тут паперкі толькі, не вижу нічого полезнага. Каталог манекенов. Мне здаецца, гэта тут прадавалі або выраблялі манекены. І гэта типа офіс гэтай кампаніі, якая гэта рабіла. Кофейный прибор. Кофеварка. Кофейный прибор. Мгм.
каталоге манекена. У кого фобия манекенов, приготовиться. Манекен с головой. Штось не то. Як быццам ён мяне бачыць. Ну, добра, што ў мяне труба ў руках. Патроны. Манекены. Яна там говорила, што гэта проста рэчы, яны не жывыя. Это кроў. Як цудоўна. Жаліся? Шчыра кажучы, мне бы сейф. Собака. О, танцевальная студия Моники. Нет, нет, не выходи, только не монстр. О, сейф. Аллилуйя. Центр Хиллтоп. Мапа офіснага будынка. Нічого цікавага. Гэта шафлядка прыадчынена, но я не магу яе далей чамусьці. Ну, блин, трубу просунь. Ножик, кстати, ножик. Ножик просунь. Я занадто багато гуляла ў гульні. І зараз я гэта відчуваю. Трэба мясом, кстати, зараз гэтых собакенов. Будзе отвлекать. О, яна на мапе написала, што вось тут вось шуфлядка. Дзякуйце. Журналы, якія мяне не цікавяць. Аптечка, ампула. Фотографии чисті. Нічого. Календарик. Мені тут робити?
Не видно. Ладно. Так, я же эквипнула... Гэта. И что, их мясом типа? Кушать, кушать. Ой, ой, ой. Ладно, они не хотят кушать. А эта собака колись уже съела там мясо. Діод не працює. Постер якоїсь танцювальної студії. Йому замало м'яса, він хоче собі. Так. Ай, не хочу. Зачинено. Я пропоную сходити спочатку вниз. Ось. Поглядеть. Мабуть, унизі буде відчинений вихід. Ми вийдемо на вулицю, перейдемо її, там уже наші апартаменти. Ось. І ми такі там будемо, ура, ми дома, і все. І зробимо нам гарбати. Ось. І будемо пити гарбату, і все. І не виходити більше з дому ніколи в житті. Ось. Після такого вот будемо з трубою гэтай сидіти. І все. Вангую, мне трэба будзе зараз чыніць гэты ліфт. Я просто везде, где іду, нічога не працуе. Гэта ізнанка зараз або не? Не, гэта, мне здаецца, зараз звычайны свет. Калі ізнанка, то тут все просто в мясе, в крови, в цепях. Вось гэтае вось всё. Весь гэты бруд.
Нет, 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 нет. Так, там было щось важне, цікаве. Короче, пакуль я не буду туди. Угу. Так, я не буду туди заходити, пакуль мені, ну, це буде не прям супер потрібно. Як це? Паперки, нічого, що мені по мені допомогло. Всякое офисное. Домкрат. Мы будем шуфлядку домкратом отчинять. Ой, як це того? Телефон. Ну, по телефону это кому? Скажи, алло, полиция, пожалуйста, приедьте за мной сюди-то, сюди-то. Я буду вас чекать в танцевальной студии. Нет, мы пойдем лупить всех трубой. Фух. Шорткат. Угу. Зрозумела. А тут что? Угу. Галерея искусств. Ой. Ой, тут жопа буде. Ой, тут жопа буде. Добраніч. Керамічная ваза. Угу. Вельми расслабляющая кара була. Виглядає, як быццам тут была картина, но зараз только яе очертания. Огонь усё очищае. Так, мы хотим в офис. Ну, пошлите в офис. Зачинено. Угу. А то я спочатку сказала, что тут один мусор. Я такая, что? Тут же отвертка. Угу. Катана. Ну что, у нас тут починається Єнзі зараз причиниться. Картины, но я ничего не ведаю про искусство. Угу. Не працює. Ну что, выходим, бежим назад на лесвицу, там униз, потом... О, зараз тут будут почвары. Нет?
Де загадкі? Ну сёння ўжо всё. Сёння я уже, мабыць, не буду уже гадзіну сядзець. Гэта карціна «Падавитель воспоминаний». Што гэта за назва такая? Я вообще не разумею, пра што гэта карціна. Мгм. Журнал рэгістрацыі. Мгм. Зачынена. Ой, тут яшчэ є поверх. Як цудоўна. О, дзякуй Богу, зачынена. Уф. О, добра. Дамкрат быў у мяне для шыфру. Ну, мабыць, адвертку лепш. Зараз збегаю. Не, я не пойду. Пакуль я не захаваю гульню, не пойду. Што? А, мгм. Дзякую. А з ножом бы гэта не спрацавала, так? Мгм. О, верёвка. Нам усё роўно патрэбна была б верёвка. Каб туды апусціцца. Ой. І на гэтай цудовай ноце я, мабыць, спынюсь у гэтым вечары, вось, таму што якраз мы будзем ведаць, ну, точнее, ўжо у наступны раз паглядзім, што там унізу ліфта. Скорее ўсяго, там будзе поўная жопа, пачнецца проста поўны Silent Hill, і будзе проста і будзе проста всё дрэнна. Вось. Ну, у усялякім сэнсе дзякую всім, хто глядзеў, хто ўсё яшчэ тут, каго не змарыла. А, і гэта у нас апошні фіналіст, гэта Анна. Гэта мае апладысменты вашай трываласці. Вось. Вашай проста як это? Вашага імкнення да загадак. Вось. Яны заўсёды будуць, проста не ў гэту ноч, не ў гэты вечар. Вось, но мне здаецца, Шекспір нас усё яшчэ дастане, а калі не Шекспір, то є багата іншых тварцоў, художнікі, музыканты. Вось. Так што так. Зараз я зноў... А, кстати, я яшчэ хацела паказаць, я забыла паказаць, што я зрабіла яшчэ не толькі экран канца стрыма, но і паузу. Но так як паузы у нас яшчэ не было, я проста пакажу яго зараз і потым включу ўжо канец. Вось. Пауза выглядае вось так. Мгм.
Вось. Это типа пауза. Ну, я могу включыць музычку падчас гэтага вось. Перапынку. Ну ладно. У нас конец. Дзякую всем, хто, мабыць, будзе гэта глядзець у запісе, а мабыць, і не будзе. Вось. Працягнем як-небудзь, мабыць, заўтра, мабыць, паслязаўтра. Не ведаю. І будзем пужацца вместе, мабыць, знойдзем загадкі. Вось. Калі нам пашанцуе, у нас будзе яшчэ адна загадка на 1 гадзіну стрыма. А тут мы насамрэч вельмі багата прагрэсу зрабілі, чым першы, таму што ў першым стрыме мы нават з гэтага з торговага цэнтра не выбраліся. Зараз мы вось прям 2-3 лакацыі прайшлі, 4 нават. Ну, прям я довольна. Спадзяюся, што ў наступным стриме мы все-таки до Silent Hill доберемся. Это будет цікаво. Добраніч. Салат снів. Так само.